Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu Silian sangpuya. Nimina Mizoram ron thleng Union Minister of State for Housing and Urban Affairs Koshal Kishore chu nimin ve khalong tlaya tlang pheng halin sarkar ho tu tele tlongwai pol shwai tu te akom. Chief Minister Puzaram thanga kai shwoin nimin khan CM Office Conference Hall State Level Narcotics Coordination Committee meeting ne ani. Tokin dare te tengin Gujarat Assembly in thlan thok khatna tan ani don. President Draupadi Murmu chu Nimin Khan achen na Rashtrapati Bhavana National Sports and Adventure Award sangni somni pani asem. Nimina Mizoram ron thleng Union Minister of State for Housing and Urban Affairs Koshal Kishore chu nimin ve khalong tlaya tlangpheng halin sarkar ho tu tele tlomai pol shwai tu te akom. Union Minister hi Lai Autonomous District Council sarkar ho tu tele tlomai pol tenen anin kombaka longtlai sarkar lai puiro mana hnoya masona na tho sang sarkar ho tulian tenen an clear ho ani Union Minister of State Pukusal Kishore hi UDNPS Secretary Pulalmal Soma Pachawin Troy Omin longtlai helipeta longtlai borsap Puamol Srivastava Hovin District Administration Police tele longtlai District BJP shwai tu ten anlo dong song ani longtlai DC Conference Hall LADC sarkar ho tu ten anin komna LADC Deputy Chief Whip Puis Delmon Sangaten LADC din huntlang puilo shilin mamuan na ite ano thana longtlai Mexicap Terminal sana tule project dang concept paper an thelu chu atheyanga cabinet minister hena lobo ji saktura ngenani a Klomai Poltenen anin komhona Central Young Lai Association CYLA Lai Women Association LWA General Headquarters le Lai Students Association LSA General Headquarters Roy to ten mu in an Paul din hun le malak dan tlang pui an shilfia ba ka mamo sang an nete ahnen ahin an thena Union Minister chon tlongmai pol de chukhatlang siam thana konga ramin ngana le sarkar kut ke poimo ber pakhat an ni thu soim thalai te sot mek turi hlo man khalo na le zug le hmuam le zudo na konga thei top chho sunjom zel turina cha a LWA HIV positive te en kolahmun din na tur project an siam te LSA New Delhi Students Hostel sangna tur ram an dil na le Mizoram ADC te din hun thazok petura an ngen na te chu atulanga bozui atum thua soi ani State Sarkar Nuwa Department Official te nena longka DC Conference Hall review meeting bot saya borsap Pumal Srivastavan longka district din hun tlang puile district sunga sarkar malang longsar zual te report pe in longka district UDNPA department malang na tarlan na video toy thlir hawani a Union Minister chon longka district mason atana department sang te malak na chu fokomati thu sein sarkar mi pui ham thana turwa mana tha tak tak aduante mi puin ani dan tur taka an chhor theinan mani mazon thewa thnem ngai taka thokzel turin kal khom te chu acha ani longklai hun man zo hian Union Minister of State Pukushal Kishore hi Aizawl aled le ngal ani Chief Minister Puzaram thanga kai shwoin Nimin Khan CM Office Conference Hall State Level Narcotics Coordination Committee en court meeting ne ani he committee hi ri hlo do konga department le pol sang khai khom tu coordination committee sang berani a rui hlo tol le man swal do konga omzanei jok le ngor jok ka malak ani theinan he committee hi din ani meeting a hian Narcotics Control Bureau Mizoram Police Excise and Narcotics Department Social Welfare and Tribal Affairs Department le Assam Rifles ten an malak na theu alem nen an entira agenda sang soi ho zuin chungjinga chon injirtin le shil shiat na kalpui zel chungchang te training pack te narcotics control scheme le National Fund for Control of Drugs Abuse atanga sumhu man dan ville adang te atel ani Chief Minister chuan Mizoram churam dang te po ruihlo tolna kong ani awangin ram le mi puitan ngor taka thatha lova adaw na thohu ngai ni ati a harsana sang omma se mo phurtu department le pol te kanzon thewan na thei top chuwa thnem ngai taka ma la kani masak phot atulani ati a nasazoka intrisia na kalpui poimoti thu sein abik takin zirna ina awareness kalpui sunjom zel ni se ti a ruihlo tol do konga po intelligence system thazok nein sarkar tlongmai pol le mipui thona thatak nen thatha lova malak tulati thu Chief Minister chona soi ani Chief Secretary Dr. Renu Sharma chon state level en court natang puile poimo na ta langin state chunga ruihlo din mun en fiate ruihlo dole ruihlo ngai te en kolonga thokte thuam thatte atul thua soya put a west and Rashtrapati DGP chuan member tin te chunga malak na thatak an nei ho zel thei awangin lom thu soi ani nithum o
Lai Autonomous District Council LADC thlasik thut khom chuni min khan tlong taka zo felani ponto angin LADC session hi tun kar tho tran ni khan tran ani a thut khom a hian tongka chan chi zona lu zong zong som pani te chu chan man vek ani a zeka chan chi zona pathum po chan vek ani Sarkar bill podlu pathum Dalai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business 4th Amendment Bill sang ni sopni pani te Dalai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Group B and D Recruitment First Amendment Bill sang ni sopni pani le Dalai Autonomous District Council Land Holding and Settlement Act Second Amendment Bill sang ni sopni pani te chu soi hova pass vek ani Private Resolution omchun Facial Slot Treatment Plan mun tu rampek wangin Lai Autonomous District Council chon lo momati ti longklai 3 bill to MDC putinal engmona podlu chu pass ani bok LADC chairman Puvel Mokan thasik thut khoma member ten ramlen hamtan thanem nga taka rawan rel theile harsana omlova tluang taka session akal chulo momati thu sen thut khom chu tiam chen omlovin atito ani champhai khopui kenga luang keilung le lui khu amek pe fela honani nuwa and call Aizawl konga malatura sarkar na din district level committee on post completion management and maintenance of dam reservoir cum recreation center at keilung le chunimin khan an chairman borsap pujem sarin san hovin DC conference hall an thutkhoma hian amrut 2.0 kaltanga UDNPA department in champhai khopuita na sumro man cheng noi za pani atanga keilung le ti khwa che bolna na hmalang tur cheng noi sumnga pakhat da to tangka taka manani theina na rodna omte soi hovin pomani a line department changa rodna omtele malak thena te po soi ho ani keilung le ti khwale vel te tangkai le mu mazo ka chei bolna na rom hana siam te chutun thani kuwa pe fel man ni se anti a tun thani som panga tangin to tu te luman laktan ni se puitlinga cheng som hi no panga cheng som two wheeler cheng som ni three wheeler cheng som thumle four wheeler cheng som nga te lak turani a keilung lia dan phallo sarkar khapthil te lak lu le sanghaman phallo ani thu tarlan ani bok mau buang chu Aizawl district a khofai bera thlan ani nimin khan swasta hi sevan hoya bot sai khofai ti siak na result hi pon ani a pani na sailam pathum na sailutar ani a ani kho pathum ba ka hian muthi chu consolation prize pack ani boka lo mana tan hin thujek la sum fai pack ani Aizawl ti kolsata PhD department conference hall a khofai result pon hi Aizawl borsap doctor la shia zoli ralte chona man puya borsap chon man khaddai plastic khap ani to thule sarkar le pui lama tanga ken ko tu national green tribunal an khau so thu sein ti tur anun tukte zom thatangai to hlea uluk taka an vil zui renga wangin a zom thalo state te chu an hrem thina ti a man khaddai plastic ram le lungtan a thalo wangin man lo mai pelama midang te hrila zirtir tu ni angai ni ati a Christmas e kum tharoi boy pui tu te point hei hi ngai poimo a athangna tur an ngai tu angai ni ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani voina Gujarat Assembly in than thok khatna ne ani dona jingdari da tangin vote thlakani ang voin in thana hian Saurashtra Kutsle South Gujarat District som pakhuam chunga in thanani dona Assembly Bill somret pakwa in thana ne ni ang in than thok khatna hian voter viable chani le noi somthum pakwan oma candidate hi mi za seri somret pret omin polling booth sikhni sanga zali somthum siamani a huntena ven himna khawtaka kalpui ani state police baka BSF tenen mi sing sari don ven himna thok turin rohmanani a tuntumin thana hina masaberatan polling booth za somnga hian live in internet a enthaya da ani dona international file thiang him nei thina turam malangna pakhat ani President Draupadi Murmu chuan nimin khana chena Rashtrapati Bhavana National Sports and Adventure Award sangni somni pani asem President Murmu hian Dronacharya Award chu wrestling coach Raj Singh boxing coach Muhammad Ali Kamar parachuting coach Suma Siddharth Shirur le wrestling coach Sujit Man tenhena hlana badminton player Lakshya Sen le Pranoy HS chess player R Pragnananda le boxer Nikhat Zarin tenhena Arjuna Award ahlan bok ani FIFA World Cup sangni somni pani khelme ka ani zan khan group C le group D masin hungber khel ani a group D in khela hian Tunisia goal khatin France an a Australian goal khat vekin Denmark an he boka group D tang hian France le Australia ten round of 16 an luta group C in khela ni zan lai khan Argentina chuan goal ni in Poland an a Mexico in goal khatin Saudi Arabia an he boka group C tang hian Argentina le Poland ten round of 16 an lut ani zanin group masin hungber khel ani le dona
masaber zantar le chan via group F atangin Croatia le Belgium Canada le Morocco ni tum dona zandar so pan le chan via group E atangin Japan le Spain Costa Rica le Germany te anin tum bokang Chanchinthar cheti topna na tang pui Nimina Mizoram ron thleng Union Minister of State for Housing and Urban Affairs Koshal Kisor chu nimin ve khan long ta tang pheng halin sarkar hu tu te le tongmai pol shwai tu te akom Chief Minister Pozoram thanga kai shwai nimin khan CM Office Conference Hall State Level Narcotics Coordination Committee meeting nei ani tukin dare ta tangin Gujarat Assembly in khan thokhatna chanani don President Rapati Murmu chu nimin khan ache na Rashtrapati Bhavana National Sports and Adventure Awards sangni somni pani asem chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani